nan dam chon ha mo lungli post Thawngchimnak in nan kut kanin tlai than na thongni kum kulukum thum Vaupi ni lai nga Zanlei Thawngchimnak kan rak thok than lai tu Zanlei kan chimding mi thong pangtlang tar cheu khatna chu mindat pengtlang lo do anak in minung pakhat athi pathum tlukhlem an twar CDF mindat ni bom khura cho lo mi pau dan ta ding in nol an chwa kayan khopi lawa ka zung PDF ni an lu no cha ra sang palik pan hi an thi Chin Minau siang hak cha pasari Minipura an tlai na ti mi thongle thongpang dang na an raksalai Tual chung thong mindat peng tlang lo do anakin minung pakhat athi pathum tukliam an twar mindat peng tai ni tit a tlang lo do anakin minung pakhat athi pathum naklom lo hliam an twar tia kan thei alwan cham match ladia achang mi asi pampa khwa kum som sri tluk upa pakhat anun nak aliam hi asi tlang lo an do anak mai alon mi an phal nak a achang sol mi asi hliam tor mi zong an umlen na in an dam ngai chang kum som sri tluk upa tu hi mai ni akang nu an thlop lewa athi tia khwami pakhat ni achim mindat peng chu atu lewa tlang lo do achan asi voidang zonga atu bantuk thil achang ton tia kan thei SAC ra sang ni moto khaltua an kalpi mi rom hing thang anun nak aliam Chin Ramkul Hakha Falamkar SAC ra sang ni Andrea cho an phurtar mi moto ngai tu rom hing thang kum som li lekum khachu ka dau nak alham ma atwari anun nak aliam tia thei asi Hakha Falam lampi chung ummi tlangzar khwa alham ma atwari asi Vaupi ni leithum chunchung ka dau naka anun nak aliam hi asi kale in Hakha a ara kai mi SAC ra sang ria cho phurtu moto na ahin atam deu chu mi pi an du lo buin an kalpi mi moto an si tia thei asi CDF mindat ni bomkhur a cholo mi pau dan ta ding in nol an chwa Chin Ramkul mindat pengchung a ummi mi pi nhani rikhya mi ni le chan aphakhlana aranakin bomkhur nan I chodi lai nol azul lo mi chu dan tat nan silai tia CDF mindat ni April ni hleilia thancha an chwa mindat khopi shambun SAC ra sang sakhan in atula atu khotelaya du pau in shriamngan an ka pin a chunglei in SAC ra sang ni atula tu bom an thlakna cha atu bantuk in CDF mindat ni mi pi na an himnak ding cha ati in nol an chua hi si chulhana chun khur I cho cheuding in raring nak an pekna na in atu an tlom tuktia an thancha chwa mi chunga an langtar chi March thla chunga mindat khopi shambun SAC ra sang lakhaya ni khunle battalion ni khote cheu khatna a shriamngan in voikul voiruk an ka na pin a chunglei in SAC ra sang ni voire tiang aka mindat ram chunga voilheisri vanlong an zontar tia an langter February thla chungzonga mindat khopi shambun SAC ra sang lakhaya ni khunle battalion ni khote na a shriamngan in voikul voithum an ka pin a voili tiang chunglei in nya thlainak atwa tia thancha an chwa Kayang khopi lawa ka zung PDF ni an lu no cha a ra sang palik pan hi an thi Rangkun Ramthen kayam peng chung lawa ka zung chu PDF ni lu no in an ka na cha a ra sang palik pan hi an thi na in SAC ra sang ni athi mi an umlo hliam tor milong an tia thong an than April ni leili chun similam pakhat la lei nga tluka kayan peng lawa ka zung chu tual chung PDF ni an lu no I an ka cha ra sang palik panhi ne pain le wana an thipina meithal zun ni an lakchina in SAC ra sang ni athimian umlo hlamma tor milong an tia thongdiklo an than tia thai ase kayan PDF ni lawa ka zung chu 40mm bom theina mangin an ka hnuwa an lu no na hi asi tia tual chung sham tlai phu in ton vo ngai tu pakhat ni achim March thla chunga SAC ra sang zali le kullan hi an thi tia KNU ni thongthan KNU KNLA le SAC ra shankara March thla chunglonga ka daunak voizathum le somsri le voithum achwak chuchunga ra sang zali le kullan hi an thi zanhi le somnga la pariat hliam an tortia KNU ni April ni leinga thancha an chwa KNU hum haknak chunglonga achang mi asi KNLA he tangti phuna ibom in ka daunak to asi athi mi le hliam tor mi zong SAC ra sang le BGF tel chi an si te an langtar chi thakhat chung ka daunak a mi pira kap asimi KNLA le PDF le in minung pasari an thi minung somthum le pakhat hliam an twar atu leo zonga ka daunak pezul in twa asi abik in sheku ku a BGF he ka daunak afa leo pi asi tia kan thai
loi ko ta chian nom nang huna bom an thlak no na minung kul lali hliam an twar karani peng loi ko ram kul chawzani to mi titoi nak poi mandata drong in bom an thlak no na cha minung kul lali hliam an twar chu chunga boi deu zong an tel na I athi mi zong an khau tia khwami ni an chim April nil hai nga Zanlei bom an thlak no na hi asi titoi in anin nuam leo a drung bom thlak no nak in hliam ator mi chunga SAC kutang rian tuan boideu mandat chunga thumi minung panni hliam an twar mi cheuni an thi tia an chimna in befyang kan thaiveri lo tia khwami pakhat ni achim Chinminau sianghak cha pasari Minipura an tleina India ram Manipur ram kul Imphal khopia siang in kharleu ati in leirak lungmi Chinminau sianghak cha pasari in ha chu Imphal khopi palik ni an tleina tia kan thei April ni leikhat akhan India ram Bangalore khopia siang akai mi nu pathum na tel in minung pasari in ha chu an tlun leya Manipur ram kul Imphal khopi tuli ha wanglong bola an tleina hi asi tia kan thei tleikhi atong min ha hi suan khan khai nain lun kim thanglam chin kamsian khai chingnuam vung chingnun engle chingsuan sang na an si sakai ram than kale meu chin ram kul lanmol khwalai an sin ha tia thai asi tleikhi atong mi chung kharna ni Manipur ram kul bom chan tu bu ZYA chu bom an hal I palik boy an ton piang na na in an tlam atling lo ti an langter Hindi Thawngchimnak ni India ram a an khosak nak chan asaw chang I India ram mi sinak athar katle phen kat po zong ani tlai di cha minung panga hi chu phungrampi anangai ning in taza choi an si ram dang mi film tol nak mun juvenile observation home squad an si tia an langtar tu Zanlei kan Thawngchimnak chu ma avialin kan dong tar rilai nandi lak chunga kan lom tok Lungmali post Facebook like and follow le YouTube channel subscribe to apyak dingin kanin somna